Biyag di tao. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ay! Talagamet na! Nabanita ni Lando. Baklang na siya. Maraming datong. Iti dahi ka kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin kwa na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonia. Si kantag paaram kan kwa na no kayat mo. Ay, si kangaruti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kwa na. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Dahil takin natidog ti imam, ah? Anya? Amo mi asi ka tinagal-ala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone ka nagramang kwartami. Kat dagiti cellphone, ang mga noy lakom. Iso nakagatang kay ti baro cellphone mo. Ay na, Sonia. Di ka man nagpabaso na di mo nakita. Ay, di ka glibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kandi mi kaya ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sungbatak ni Lando, gapulangi ti kwarta. No makaalak to ken kwa na iti ado a kwarta. Panawak tumitlaan. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka? Lando. Sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan? Anya datan. Agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong batang nakarodan. Di agayan ayatan. Nasaysaya at tay na lawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kay tante ayatan. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan ko mapay nga italando? Nakababain mo't nagya nakadagos ni Jibalayo. Idin to ta italaang asinong batan ka. Sige, kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale, ado mati kwartam. Sana pare kontenta. Ken rambakan tamagtan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balay Lando. Nagdakkel. Kan talaga balay ti baknang. Wena, tabak ng kami ngamin. Isa sa anak ko na mas daaw kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di ka nagilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you nga, Gina. Uwi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan ang sam ni mamang agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado ngay kan na ka ni mamay ti masetas. Ha? Talaga? Nagsayaan no kasta. Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagdag iti dadakkel mo. Ngamin may saakla nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman no kasta. Adulakit di ti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito Herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kastagayan.
Ngam, apay? Agtatakaw nga mintay na udi katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Inta na di kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ang merienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. Sige, baka mo kay iho. Nangay mo Gina, agyan ka nito balay. Pakay dayawak launay, Lando. No kasta, may saka ang waitress. Wen, madam? Amom, Gina, saan ang agpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi ti kapatgan kanyak. Madam? Ang ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugali, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Ala at ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalima ka na babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat ngamin ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Ngam mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kayan ayat na ita. Okay, sabay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yung agnaudak dito'y balayo. Saan ko na sermonan papa? Bayan yung ngagnad dito ni Gina. Iso nga mintin nakarignak iti pundo nga ayat. Sigurado ka di dahit. Amin na nobyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakarignak iti pundo nga ayat. Iso nga agbalbaliw akon papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya at mat. Naamiris ko matlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara matlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Isungay kan kamat. Ha? Nanginalakit ni daytoy, madam. Una, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako na madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalata no ilako, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Isunganda kwarta kita. Inlakom? Wen, tako namad ni mamam. Ada kanyak no ilakok wano sarak. Isungay inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayada talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi ako ng trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya ngay matmatunan na. Kaya sika, dito'y kabalay Sikati mga sikaso ka dagiti masapsapol ko. Una, pagserbian ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at akawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha?
Wow! At dapay kayang kwarta dito drawer. Nagswerte ako na kita man ti kwarta. Ha? Pasigas ang 1,000? Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapana ko na. Makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon dito balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga isa tinangalan, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiniw kon ni Rudy akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahil ngayon naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya metel kasinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa eh. Rudy, Nagdakalakan din ang titinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabay na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako Sana na maulit pa yung chay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pailaang ti simrak di ti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dadyak kaya at aguraan na. Tamang ano ko na tumanan na makibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ko ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mamapagdalkan? Mama, Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katambok nga dalaang iti asidag ko ni Gina, tambok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay ini, napanak kita yan ti amiga. Hanggang di nalambong adak lagayam itirwar ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar itigay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid na made. Inawaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Isa din siya. Naduktala na talagang agtatakaw. Kan saan laday ta, malaksi di ti alahas kan kwarta kay nala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti duasing ko. Nalabit asim rakiti silid mi kinipapam katinala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklangaroda ni ti kwentas nga bukas jay pa lang ti naramid na. Sana balin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, hinaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Isu nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan ayat kan kuana. Tano siyak, jak kayat, at agbali na manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papamkan kuana ngam kas jeti naramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko ngay kan iti pagnakban na. Isuanas kan ngay karo na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay Maika. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita nakaslarena. Adayta ni Gina iti pagbalunan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak mo ti aramida kita. Kahit mo sawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da Gina, Lando. Da kami may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan mi ngayon bagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas nagpaiso talaga di na may katiramin na adakes. Agtatakaw. Kan ibaga akong da ito'y Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan na kalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya?
Walang do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jack impagano bakas chay kami Gina papa. Napintas kan pa iso. Iso na in lava kan kwa na. Hanggang madimag ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na imbag ti babae nga kalaysam, iho. Wan papa. Kastaw na sangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangamnas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nulitan nan tumanan. Kat ita. Sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan diti balay, Amom Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinero dadak diranda ita, iho. Wan papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan dagiti pada ka preso. Agbabawi akitan iti naramit ko pa nagtakaw. Kunak numalusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay akastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risa. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman nakta may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarik sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi beer house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Isutim pagati baklakan man. Kwarta lagaan ti kayat mo kanya. Ni, sana po na dahi talando. Agul-ulbod ni Sonia. Saan lang ni Sonia tinakasarita? Amin ta. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat imay karikanyak. Pudno na pintas ka. Dahil ta tinakainlaval ka. Ngam saan kaya maumdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagon daway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, katikarik nagbalbaliwag. Pagsayatan launay no agbalbaliw ka. Tapara mo't lakad ka na ita. Ngam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak ka panagayat kan ka, Gina. Kat maudi na ito yan na panagkita na. Saan? Kansya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no di sika. Lando. Pangasim kuma. Sakbay may karsel ka, agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay ngay tuloy mo ti dakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakas nga ramid, dakas mat ti bunga na. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.
Hello, gagayam. Naimbag nga oras kanal daw. Kada kayo amin. Itagon daw ay, sagutan da kayo di sa balimanan nga istorya amang tadlinglingay, kan adal, ititunggal may sa anayat ngagdengdengag. Dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Nanang, kaya't ko ti agadal iti kolehiyo tapno makatulong kada kayo kanitatang. Ay, kaya't kumot makaadal ka iti kolehiyo, anak ko. Ngamamumot marigrigat tayo laeng. Nanang, makilablabada kan makimanmaneho laeng iti tricycle ni tatang mo. Makamkamtud tayo iti kwarta, anak ko. Kasano nga rudan nga iti arapaap ko ang makaturpos iti panagadal. Agpatingga akadilatan diti balay. Anak ko, nanang, nangato ti arapaop ko para iti pamilya tayo. Ngamno saan ako na makaadal iti kolehiyo. Agpatinggalangan nga arapaap ti amin. Ay, pasensya ka na. Talaga nga awan maaramidan mi kan ni tatang mo. Dagiti masapsapulan mi iti inaldaw. Kurang pa paggatang tayo iti kanan tayo, anak ko. Nanang, kas kumaita, naibus man ang tibagas tayo. Das ka na mapaanak man ang umutang kadagiti ka aruba. Naurnong pa yan ti utang tayo kadagiti tattao. Nakaululi ba ka nakatugaw iti tirasa ni ilay ng anak mo bakit? Ay, kaya't nangarog ti makaadal iti kolehiyo. Ngamawan mat gastusin ng agadal. Masya nakiti anak talakay. Araramidak mo ti amin nakabalak nga trabaho. Tapno agbiag tay laeng. Napaida mo talaga tigasat kada tayo. Ay, lakay. Nang runa kat dimteng pa iti pandemya. Manmano ti rumora pasahero. Kaya't nasa wanday ta, basi ti mapasadaak. Ay, di tayo mapukawan iti namnama, lakay. Ay, nadagsan ti biag tayo. Ang nasken ngagbalin tayo anatipkar. Agsingsing pat kan agaramid tay latta iti kinaimbag. Wen lakay. Day tati kang runaan iti amin. Ti panagsingsing pet tayo. Bakit? Tilangan pagyamanan tayo kan ni Apo Diyos. Naurnos latta ti pamilya tayo. Nga uray kin-kin niten na tayo ti kinariga. Nakapulos ka matilay na sa di mo ti papanam. Mapanak agsapul iti panggadak, tatang. Kasta ka di anak. Wen, tatang. Sapay la kumata da mangawat kanyak nga uray high school la ang tinaturpos ko. Anak ko, pasensya ka na ano saan da ka mapagadal iti kolehiyo. Mawatak, tatang. Agyam anak. Nagpada kami kanina nang mo, akayat miya makaragpat kami tuwan no magtang mo mati kolehiyo. Ang dakal mo't nga rod ato bang ti kinarigat ti panagbiag tayo. Tatang. Ay, kas kumaitay. Nadaman nino may nang singer kanina nang mau. Di kakaiso na atangdan na naglaba, ay iso natin bayad na. Tatang. Imbis nga igatang taylagan iti kadan tayo, di bayad na kwarta. Sayang dayjay. Awan maaramidan tayo. Gaputa talaga mo't nakautang tayo kadagiti karuba. Day tati pampanunutek. Iso akayat ko ti agadal iti kolehiyo. Kayat kayo ayaon iti kinarigat ti panagbiag, tatang. Anak ko. Makitkitak ti rigat yung agtrab-trabaho kan ni nanang. Iso akayat kayo atulungan. Rimwara na napan nagsapol iti panggadan di anak talakay. Ay, wan bakit? Di akong linapdan Gaputa kayat nati tumulong ka data. Maawatak ti anak ta. Lakay. Ay, naawang ti panagsarita mitay. Makon konsensya ak. No kumata nagadalak mo ta na imbag iday. Saan kumamat akas ti panagbiag tayo? Adda anak kumamat iti napintas ken natalgad a panggadan. Ken maikan kayo pa'y kumait tinapintas sa masakbayan. Lakay. Kasano kat marigrigat mo't la tinagtauda ka pamilya.
panagtalon kan panagmula iti nagduduma natang tinabanguna ka panggedan dagiti dadakkel ko ide. Ay, una yun ti biyag ti marigrigat. Di tayo pa'y makagatang iti kayat tayo. Lumandan tayo man iti kwarta. Aglabas la kadag iti dakulap tayo. Gaputa pagbayad tayo matla iti utang. Wan nga rod Malatarubara ka pa nagpasada iti tricycle. Bareng ada mapasada. Agsapsapol ka, iti panggada. Wan madam. Kasapulak namin unay ti kwarta tapno matulungak ti pamilyak. Oh, anya nga tinalpas mo? High school lang tinalpas ko, madam. Ganun? Sapay ko mata matulungan dak ngagtrabaho. Amom ka dino sa dino, ti ayan mo ita? Wan madam. May sa restaurant. Well, may sa restaurant. Ang namadanon ti Rabi. Agbalin at lab dahil ti a restaurant. Anya? Okay, alaan ka agtrabaho, ha? Kaya magtrabaho ka iti Rabi. Sige, madam. May atak iti dayta. Tinapatag at dapanggada. Ala, nalpasan ti sariranta. Agsugli ka dito, inton Rabi. Tamabalin mo, hindi mangrugi. Anya ngay ti trabaho may di restaurant anak ko. Servidora nanang. Ay na, nagsayaaten ta nakasapul ka dagos iti panggadam. Wananang, kinapudno na, mabalin kong ti mangurgi nga trabaho inton Rabi. Apay nga Rabi iti pa nagtrabaho. Iso ka nung matikaduan ti tao nanang. Adamot ag duty iti bigat. Aldaw kan Rabi. Madam, saan na dahito tinagsaritaan ta? Agservidora akla ang dito Well, karaman dahito iti trabaho. No iti bigat, agservidora ka iti restaurant. No madanon ti Rabi, agbalin ka aman nala. Ha? Saan ka diya kayo mo ti makatulong iti pamilya, Milena? Isong aramidan ti bagbagat. Agsala ka ti stage. Well, ingkan. Pag-uura yung dagiti mang buya kang ka customer. Dakal di mayawin mo a kwarta no aramidan ti bagbagat. Anya? Ikakit din. Sayang ti pintas mo. No di mo itayang ka dagiti tattao. Nay, nagadumot tong dagita grocery items na ginatgatang mo anak ko. Wananang, para kada tayo dayta. Ngamapay ang nagadaw. Saan kayon amas daaw? Inta dadagos jebos ko titangdan ko. Iso nga ingkatang ko adagos kadagiti masapsapul tayo. Aya, wananang. Sige, mapanak biti ti silid ko. Agluto kayon iti kanan tayo kada tatang. Mas daawak bakit? Apay ang nagaduti makan dito lamisaan. Ginatang day ti anak ta. Anya, nangalaan na nga iti inggatang nakadagita. Inted ka no matadagos jebus na titangdan na nagtrabaho. Iso nga inggatang nadagosan iti kanan tayo. Kastaya. Wun lakay. Ay tinasayaat. Inakayabanan ta anak ta. Tamangan tayo. Makita? Kay kayat na ka nagiti customer dito club Ilana. Ngamin, kabarbaro ka nagpintas ka. Saan la dayta? Mayat pa iti sukog ti pamagin. Madam. Oo, sige ti sumarunong nga agsala. Sigurado apalapakan na kadagiti nagado a customer. Madam. Araramidat lang dahito para iti pamilyak. Gantap na makaurnungak iti aramatag nga agadal to. Ano gusto nga ron? Saan lang ang nalati aramidan dito club ko? Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ala, dungag ka na ibang tapno maawan. Dakalaga tati agur-uray kan ka. No surutan ti baga. Ha? Anya nga iti aramidak, madam?
nagadumanan amak makantad na dito'y lambisaan ba kay? Wen nga rod lakay, insangput man ang anak ta dagita. Kan amam, Apay. nang tuod ta anak ta iti kwarta kanya kapag bayad ko kano kadagiti utang tayo. Ay dakalayat isweldo na iti restaurant na pagpapayan na iti rabi ay. Unsa? Ay, Nasingput ka no tinagbalin nga amo na. Saan ana-emote kan anda ka no tepuan no kwarta nga iti dagiti customer. No makurso na daan dati pa nagserbi na. ay, mayat ang araw. Nagasat nga ron ti anak ta, iti kasta nastrakan na trabaho. Wen lakay. Ayan na nga ni Elena. Matmaturog. Ay, Di mo singaan. Tanay, narnakanan dya anak ta. Nabannog siguro. Madam, nagdakkel mo tanti bayad mo kanyak? Kapot adakal ti mapaspas trek ko, tunggal rabi Ha? Iso asi kay tanti star dancer ko, Elena. Manipod nagtrabaho ka dito yung club ko, nagpangato mo ti sales ko, nagtripli pa, nagititataw nga umayagbuyakan ka. Madam, Iso lang yung tiagsala. No, damang table kin ka bak nang, mapan ka dagos. Nawata? makonkonsensya ak. Saan nga mo dagiti dadakkel ko amay saak gaya man aman nala, madam? Anya? Ti amuda, servidora ak langay ti restaurant. Ay na, Elena, panunutom ti masakbayan. Saan ka di akayat mo ti makaadal iti kolehyo? Uwan, madam. Oh, dahito hindi ko daway mo. Tapno makaurnong ka iti pagmatrikula iti kolehyo. Madam, Pagpilyan ka. Anya ti kay kayat mo. Di makikita ang agrigri ka ti pamilya. Wano agbalin ka lang naman nala. Tapno ado ti kwarta. Oh. ha? Agpili ka. Narikit ti agbalin ang marigrigat. Tadaanam dayta. ay adan bukod ko at tricycle bakay. Wen lakay, ginatagday ta ti anak ta. Ay nasaan ako na makipaspasada. Bukod ko na tricycle ti pagpasada. Ay na makaurnong tayo na iti kwarta bakit. Saan tayo na makamkamtod. Wen lakay, ay namaragsakan nak launay. Gaputan nakasara kiti nasingput nga amo ti anak ta. Wan nga ron bakit. Kaya nagadaw ti awawin ni Elena amakmakan dito'y balay. Kita nakagatang pa yan iti nagpipintas abano na. Wen nga rod, ay naamo na pa yan nga ornosan ti bagina. Naka-make up arumwar. Nagpintas ti anak ta no nakapostura. Huwag nga raw. Ay na, kita amit ati kinapintas na tunggal rumwar. Ay na, mayat. Wag, tinawid na ti kinapintas ko. Anak, mabiit man laang. Apay ka dinanang. Adda sa bali madmadlaw ko kan ka. Anya day tananang. Apay ako mutkutong ka. Ha? Imo nagdagiti matam. Kan rimapis ka. Adda ka di sakit mo. Ni, awan sakit ko nanang. Apay ko mga agsakitak. No talaga nga awan sakit mo. Itaypay kuma nagpulis ka ama pa nagtrabaho. Nanang, nagpusyaw ka pa yan. Kaslawan ng daram kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anyat mapaspasamak ka. Nanang, agtayak man ti panagkitak. Maulawak. Ha, ay Diyos ko. Ay Diyos ko. Ay natali mo dawon ka anak ko. Ay na anak ko, adagayam nakaarwa sakit mo. Kit naalam ka no dahi tayo tinagduduma lalaki ko na ti doktor. Pagawan ng dak. Nabayag ngayon limod ko anak kaptanak iti nadagsan na sakit. Katadan taning tibiyag ko. Nagbalinak at GRO iti may saklab. Kat ijay tinakaalak iti sakit ko.
Nagduduma lalaki tinang usar kanyak. Pagbabawyak ti amin. Anak ko, Sabay la kumata mapakawandak, tatang. di kagdanag. Napakawandakan anak ko. Agyaman na. Ay, Inaramit ko lang daytoy. Gaputa kayat kayo at tulungan. Tapno makaunong kiti pagadal ko. Ngam kastoy matan tinapasamak kanyak. Elena, anak ko. Nanang, di kay kumagsangit. Tapno sana nadagsan ti pahukom ko, apumanaw. Anya, anak. di daksangitan. Si bibiyagak pa'y makapagkidawak pa iti pamakawan kada kayo. Kang runaan iti Diyos. Elena, anak ko. Tatang, nanang, nagsayat kayo kanyak. Impatagdak iti kasta unay. Isuapat-pat kan kayo at. Unay. Anak ko! Elena, Ay, saan ang gagangagas na anak talaga? Anak ko! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio, Agiyaman Kami. Naimbag nga orasyo gagayam, itagon daway, sagutan ta kayo iti sa balimanan na bakasaritaan. Dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Nasaya tanda ka na sa. Nabayag ti bakasyon mo ha? Sarani, Apa yan? Anyan sangiran nyo. Alala, sumrek ka. natayan ti kakaiso na nga anak ko, sir. Di na nalasatan ti sakit na. Anya? Makipagladingit ka na. Kaya't kaano titabon na? Diyak payam mo, sir. Tawan o sa kwarta. Ano ti kasapulan nyo? Pautangan kayo? Ala, ibagayo. Apay apautangam, katawan nam namaam apagbayad na. Matit. Adarin medyo iti data. No sana makabayad? Di santa swelduan nga agkatulong diti balay. Oh, Rane, bakutan ni Nana Insa. Manula atawon ng tinabati apa nagbiag na dito'y lubong. Naimbag no maikaro na ti utang na king ka. Ang mga nunatayan, ngam di na pala nabayadan ti utang na. di ka kadi madanagan. Tadyak pautangan iti dakkel. Jay, eksakto lang usaran na. Ti ba utang ko? Ito tanay tabo ng ti anak mo. Anya ti plano nanain sa? Agtrabaho aklata kada kayo, sir. Tawan mo't sa bali apapanak. Kan ikarok pa'y ti utang ko kada kayo. Nasaya ta nalagit mo ti utang mo. Ikat mo na. Rumbag lang ay karon. Ta inutang mo kat nga ron. Kan awanan pagyanak. Tawan pagbayad ko iti sigod nga inabangan ta anak ko. Hala. Dito yun pala ti pagyanam. Agyamanak, sir. Hanggang sana libre ti panagyan mo dito ya. Ikarom, babaan iti panagkatulong mo. Wan, sir. Awan problema. Kabalak pa'y matkid di tagtrabaho. Nasayat nga ron. Ngaminton nakapsot kan. Kasanong to ngayon. Ha? Saan mo't amabalin ada kami timang taripato kan kain to nakapsot kan. Nang runa, no agkabaw kanton. Uray ipasuli dak tulatan no jakon makabaal, sir. Anya?
Awan problema kanya. Takababain mo't ano agpaasikaso aki din kada kayo kat da kayo ti amok. Siyak ti mga sikaso kada kayo, sir. Takatulong daklaang ditoy. Di mo nga ron itulok nga sakit ka. Tapno agbyag ka pa'y itinapaot, Nana Insa. Dakes adamag matet. Ha, apay, Impasiradan ti negosyo ta. Tanatakwatan da, ti kaawan ti permit ta. anya, apay, asino ngay tinangitiktik. Oh, may isa siguro kadagiti trabahador ta. Kasano nga rudan? Kasanong ti pagbiyagan tarani? Problema na ito eh. Hanggang padasag at paremedyo. Sige, sayang dayjay. Sapay pimiksan ti negosyo ta. Maisirakit din. Di tamat mayalan iti permit dayjay. Tawan mat papeles ti dagaan nagtuunan na. Kasano itan rani? Anyangay ti aramiden ta. Sir, anya ti kaya... Panawan nakman dito itanapudo ti ulok. Wan, sir. Ay, apay-ingatan. Anyat mapaspasa amakin ni sir. Agung-ungat mo. Nanainsa! Umay ka man! Umayan, ma'am! Apay ka, day. Apay dagitan nakawarangain na poy. Say-sayangam tin na poy. Ay kwa. Jay aso itay, ma'am. Kurt, bye-bye amakasta. Di mo dalusan? Ay, sorry, ma'am. Jak nakita itay. Pasig nga imbaga ti aramidem abakat. Awampay umnaw. Aniyan. Oray ni mamatit. Agung-ungat. Apay nga ta. Anyat mapaspasamak ka dagiti amok. Nagaapada nga ta. Awanan ti remedyo ti amin matet. Talaga may pasiran ti negosyo ta. Ay, awan nga raw da. Awan maaramidan tan. Kasanuta itan. Awan pulos urnong ta. Saan tamat ngamin ana sa ganaan. Iswa dita nakaurnong. Day ta ti kamalita. Tayo nun unata ti nagbarayuboy. Ngam tinagurnong. Kapilitan nga umutang tayo ti pagpuunan tayo ti sabali ang negosyo. Una, ngam pagutangan tay. Hindi tata Flavio. Baknang dadya ka aruba. Iso ti ayan tinamdama ta. Sa bagay matki di ita lang nga umutang takin kwa na. Iso asigurado, apautangan na taday dyan. Ladingitek. Ngemjak may tenti katadakid dawan nyo, Rani. Matet. Kagod walang ti maipautang ko. At nangamin paggastusak. Sige tata. Numano ti kabalan nyo nga ipautang, isunti utangan mi. Ang masapol nga agpinirma tayo. Tapno awan ti rumso aparikot. No bilang lang. Sige sir, no anya ti patakaran yung agpautang, sumurot kami. Kat agyaman kami unay sir, tada maipautang yung kada kami. Agkakaruba tayo. Asino pa'y kumati agtitinulong no saan ada tayo. Mawatag ti sitwasyon nyo. Iso nga okay lang kanya. Rani kan mate. Ay, kurang ti pagnegosyo ta. Ngayon pautang ni Tata Flavio, bakit? Good, pagutangan tapay ngay tinayon na. Ay, awan na mo ko na pagutangan. Sapay naksayanan ti kwarta. Ay, kasanon. Awan mo ngamin masapsapol dito'y balay. Mabit lang. Kasaritak ni Nana Insa. Anyat ibagam king kwa na. Basta, mamuan to. Nana Insa, di mat nasingad kayo ti tunggal maisa kani Tata Flavio akaaro ba tayo? Wan barok. Nasingput kanyak dayjay. Apay aya. Nuumutang ka, pautangan na ka nga ta. Ay, jakla mo Apay ka, day. Padasaman ti umutang kan kwa na nana. Barang pautangan na ka. Awan ngamin ka rin tayo. Ada ngamin utang mi kan kwa na. Kat jak makautangan. Mabay na. Kan sigurado adinak matla pautangan. Tadyak pa'y nakabaybayad. Alam na nana. Tapno tayo igatang tayo itikanan tayo. Di ka madanagan. Tasaan mo abayadan. Da kami timang bayad. Basta sikat umutang. Anya. Tayo di sikat nagkidaw iti paborkan niya.
Impay ko, sana yan. Sige Barok, mano aya ti utangak. Oray, 20,000 pesos lang. Tapno allowance tayo. Ngam ni, di mo ibagbagang imbaon ka. Ibagam asikati umutang. Igatang mo iti agas mo kunam. Naimbag nga oras yo, Sir Flavio. Oh, manang insa. Si kagayam, sumrek ka. Agyaman nak, sir. Anya ti maipahi ko. Ay, kwa. Umayak ko maumutang. No mabalin, Pangaramatam iti kwarta. Pagpa-check up ko sir. Kan paggatang ko iti agas ko. Nagnginginam ngamin dagiti agas itan. Kastaya. Mano ko mati utangan. Ay, kwa. 20,000 pesos ko mano adda, sir. Sige. Mabit lang. Taikan ka iti utangan. Ayan ti kwarta nga inutang ni Nana Insa. Tay nakagmarket. Awan bagas tayon. Di mo ala namin Tadamat pangusarak. Pangusaram aya. Ununaan tapay ti masapsapol dito'y balay Tanariga ti maawanan iti abasto. Inak itaya tapno umado. Anya? Sigurado nga rod nga mga baka. Mga bako nang ngamin sana kasta. Rane. Nana Insa, hinka man ilako dagito'y saan ang maus-usar a kaldero dito'y. Ha? Ne, pangilakwak ngay, ma'am. Di ta kaaruba Ibagam nga original a kaldero dagita. Dagitay nginginaan ko nam. Ngam ibargin mulatan. Sige ma'am. Kan ingkantuman pa'y umutang kini Tata Flavio, Nana. Naibus man tay kwarta nga inutang yun. Ay, mabainaksan. Diyak pa'y nabayadan tay inutang ko, ma'am. Apay, mabain ka kini Tata Flavio. Ngamda kami nga amaw, di ka mabain. Ha? Adamot utang mo kada kami Saan aya? Uwan, ma'am. Kan libre ti panagnaan mo dito'y balay may. Iso atong palam amin nga kayat may. Da kami laang tirumbang akabain mo. Kada kami tibus mo, naawatam. Uwan, ma'am. Pasensya kan, sir. Diyak pa'y la nakabaybayad ngam umututang akmanan. Okay lang manang insa. Anya nga kahit awan mat nga ron ti sa bahali na pagkamangam. Tanatay matan ti kakaisunang anak mo. Ay, uwan nga roon, sir. Pasensya ka talaga. Ne. Di kagsangit manang insa. Mababainak lang amin unay, sir. Isa paspasensyaan dakla ko man. Awan ti problema kunak manan. Ala, uston, di ka nagsangit. Tamaawatan ka, manang insa. Kat, nakautang? Wan, Rane. Adan igatang iti abasto tayo. Di na kumakayat, ngam pinilit ko Gusto lang aramidan ta bakit? Ninanain sa tibaunan ta nga umutang para kadata. Tainton santa makabayad. Ninanain sa tikamatan ni Tata Flavio. Wan nga rod. Sana balay, tanaasin ni Tata Flavio kadagiti kaski ni Nana Insa. Patsik adi na paayan dayjay. Awan ba't kami ng pagsapulan ta? Masaduta kag negosyo na basit tipuunan. Tikayat ko, 10 milyon tipuunan. 3 dakkel adagos ti kita. Wan nga rod ngam sapay ko Kadan tulat ta dumteng aswerte kadata lakay. Nanain sa, naibus man ganyan ti bagas tayon. Ingka pa'y man umutang ka ni Tata Flavio. Ibagam abayadam into nagtapos. Adun ti utang ko kan kuhana, sir. Mabaina kun nga umutang. Pagbainam ko kat nakasingsingpat kan ka. Ngam, Alakit din, ingkan. Kanya ti maalam iti bain-bain. Agbisin ka, agbain-bain ka. At ang amin utang ni kan kuhana, iswa di ka makautang. Iswa si kan ti umutang. Tabayadan tayo to, no adda kwarta. sir. Naimbagkan ka, tamay salakid daw mo kan kuhana. Kat ikan nakadagos. Mawatan na ka, tabakit kan. Ala na, waray 10,000 pesos lang. Tapno, daigatang tayo, iti kanon tayo.
Adun ti utang ta ni Tata Flavio, Rani. Noan niya ti pinirmahan ta nga utang ta, iso ti bayadan ta. Kat dagiti inut-utang ni Nana Insangay. Utang na dagi jay. Saan tabot nga utang? Ha? Saan adata ti kamatan na? Gaputa saan ba't adata ti napanimutang? Awan kamat na kadata. Baunan tantokit di manan ta umutang manan. Ta isuntumot lang ti pagbayad ta iti inutang ta kunkwana. Tata Flavio, ila ko min di balay mi kada kayo. Gatangan yon. Anya? Sa di inuntong iti pagnaadan nyo, no ila ko yon. Agawit kami ni di probinsya, tata. Anya? Iso agatangan yon. Ikisa yun ton tayo utang mi kada kayo. O sige. Kasari, tak ti may isa nga anak ko. Tano kayat na kat isunti manggatang. Numayat kayo, sir. Agpaayak kas babaonan niyo. Tapno may karok ti adun nga utang ko kada kayo. Agpagpakaasiyak. Awan namnama kapag bayad ko iti utang ko. No di ti panangikarok kada kayo. Agpaayak kas babaonan niyo. Kansanda kas sweldoan tapno mabayadak ti utang ko. Sige. Kasi kamat manang insa. Iso sige. Agnaid ka, dito'y balay. Ay nahagya manak, Sir Flavio. Nagsaya at kaunay at ako. Nagapwam, kastamla ka na yun. Pasaray di ka nagawid. Agawid ka lang no makalagip ka. Kwarta man kid ni. Awanan, naabak iti sugal. Day tara sugal ti amom, naadikan. Si Kangay, naadik kan iti babae, sinalbak ka kidi. Klablatan ti ayuyang mo. Babae ti nakaibusan ti kwartam. Ay kag lalaki ka mo, ano kayat mo? Anya? Diyos ko, ikanak kumapahi itinananay apig sa akin sa lunat. Tapno makatrabaho akpay. Kat makabayad ak iti utang ko. No pa'y adamat basol ko, tanagpaloko ak kadag iti sigod nga amok. No apay met ngamin ngayon tulok ko ngay nalilaw dak. Jak met ninamnama akas to'y karamidan da. Ti panang ipasubo na kanyak. Iso asikala ko man ti makaammo kadakwada. Apo. Anay ko, anay. Ha? Apay, anyat mapaspasamak kin karan eh. Diyak makais mo. Nasakit ti pusong ko nung mismo. Anya, agpada ta, oray siya. Nagsakit ti pusong ko. Diyak na makaisbo. Anya, ay, adak ko na tamtay tagpatsikap. Anay. Adda, ang basito. Anay, tan. Tapno mamuan tano apay akas to eh. Anay. Rane, si kalakit di tinangakar kanyak iti sakit akimpot kanyak. Inakaran na. Anya. Basol mo na ito, Rane. Naalam lakit di ti agduduma ababa iti sakit mo. Apay ngay, siya pa lang tinakaptan iti kastoy. Apay ngay, anay. Kasano na ito yun? Nakaptan ta iti saanan ang maagasan ang sakit, Rane. Diyak pa'y kaya ti matay, Rane. Basol mo amin na kita, oy. Matay. Ato iti kwarta manang insa. Ay saan? Tado pa'y ti utang ko ken ka, Sir Flavio. Di mon pa kadanagan tinaut-utang mo kanyak. Lipati mon dagi jay. Anya? Manulangan natawan ti panagbiag mo dito irabaw ti daga. Iso nga enjoy ang matihagbiag. Tauray siya. Sumagmamanulangan ti tawan na panagbiag ko. Iso nga anwak nga iti ado akwarda.
Diyak met lamay tugot na matayak. Ha? Iso bayamon ti utang mo. Di mon bayadan. Ala, awatan mo na gitoy. Tayin ka gumatang iti kayat mo gatangan. Ay na, nagsayaat ka talaga tao, Sir Flavio. Agyaman ako na ikan ka, sir. Kandi mo pagdanagan, di pa nagkapsot mo. Tadito ikan balingag na aginggat ingana. Naistoryak ngamin kadagiti anak ko di pa nagbiag mo. Kat nasyandakan ka. Iso nga imbilin dati pa nagnaed mo ni ti agnanayon dito'y balay. Da kami ti makaamukan ka manang insa. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Nagsasaya at kayo at tao. Agyaman nak. Ala, di ka nagsangi. Nagagat kamad ngami na maibabaon. Kaya nasimpot ka. Iso arumbang laso badan mi, ti kinasaya at muka na kay. Nang runa kanya. Rane, jakon kabalan. Uray siya. Marigatan ako na. Nakapsutan nga agpadpada. Tasaanan nga umunag titaraon kadata. Ganon, Anay ko. dawatin talangan ti amakawan ti na marswa. Kadagiti nagbasbasulan ta. Tapno awatan na tayo ti pagarian na. Uwan rane. Agkararak taadwa. No may tarayam ti basol mo iti padam a tao, di mon may tarayan ti apo. Tamakita na amin agaraw mo iti sa dinuman nga ayan mo. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ne, adda magkarkarpintero dito sa ango ti balay da parilan daw. Ha? Dumaga sa mambit dita. Parilan daw! Hey, Mari Elsie, si kamot kayam. Anya day tay patpatakderyo dito sa ango balay yo? Basit man na laundry shop, Mare. Basi nga, nagdakkel man eh. Padasin ni mamit nagpatakder iti laundry shop. Ay na, imbag man pare. Ay, talaga saan nga malapdan ti panagduras ti biyag yaw? Nagadun ti business yaw? Parabor ni Apo Diyos da kita, Mare. Ha? Bunga siguro da ito iti panagtultulnog mi iti Apo, Mare. Nay, naimbag kayo pa'y pare. Ay na, aramidam nga mintay kanayon nga ibagbagamikin ka, Mare. Ha? Makimisa kayo mga mina. Awang mga oras pare. Ay na, ikanyo mo iti Diyos iti panawon na May salangal daw, tikid-kid dawon na nga ipaay tayo kinkwa na. No agtulnog tayo kinkwa na, kit aramiden tayo dagiti pagayatan na, sumurot amin ti bindisyon kada tayo. Kasta ti kinaimbag ti Diyos, kadagiti anak na, Mare. Apay, sigurado ka nga raw. Ano makimisa ka, bumanang ka. Ay, kastamot ti ibagbagan ni pare lando kanyak lakay. Oho, pat-pat yaw. Isu ka nga imasinso ti biyag da. Takanayon da makimisa. Nga ta. Apay, nung makimisa ka, manabtog nga tati kwarta iti sangwanam. Di ka mamang pilosopo. Anya nga tano aramidan tatimbaga ni pare lando. Oho, lawang pamati mo dita. Saan nga amin na makimismisa ka bumaknang? Isajak patsin na ita, bakit?
Ti kaya tasawan ni Lando nga anak ko, no agtulnog ka ni Apo Diyos, no aramidem dagiti pagayatan na, nalaka mapatgan dagiti kararag mo, Barok. Ha? No kasta nagkarkararag kayaw, nana? Wen, Barok, kararag abuyugan mo't la iti kinagagat. Anya? Uray mang kararag ka kararag no di mo mo't buyugan iti aramid, awan serbina, Barok. Ay, nakapapal kayo ng aming nana. Agasam na ita. Adapay lugan yung. Kin adapay nagatang yun na pisto yay palingkay. Kin adapay yung laundry shop yaw. Dito yung sangot ibalayaw. Parabor ti Diyos amin dagita bendisyon, Barok. Ay, nayay. Apalang kayo, nana. Talagan sa nagsuswerte kayo itibiyag ka. Siyak sa tayo malas at tao. Tanay salta kaklatan iti panaglaklakok iti balaw. Ay katag kararag ka, Barok. Kararag mutlat puunan mi iti anak ko kay. Anya? Wen, Barok. Kanti pa nagtultulnog me kan ni Apo Diyos. Ipakitam iti Diyos ti kinapasnat mong agserbikan kwa na. Ta ipaay namut amin nakasapulam. Aglup-lup ya sa bendisyon ti ipaay nantukan ka. Ay na, anak ko, dagituyan ti bunga ti kararag ta. Wen nanang. Maragsakanak. Tanayat unay ti Diyos kada tayo. Wen nga rod, kat masapul atong palan ta ti karita. Ano pumintas ti biyag ta, mangted ta iti tulong iti padata a tao. Wen nanang. Aginggat ka ba ilan ta ti tumulong iti padata a tao, aramidon ta anak ko. Wen nanang. Saan tayo bukutan ti grasya? Masapul mo't ang mangiranod tayo. Day, papanan nyo nga agasawa, ingkam mo makimisa, tatang. Padasin mo mamut ti makimisa. Ha? Ay kud, nasaya at launay tamapanunot yun day ta, anak kaw. Kiintayon at tatang, agkukuyog tayo na mapan makimisa. Wen mo nga may tatang, intayon na. No, bumaknang tayo may. Ha? Day ta kanukit ti punan. Uno sikritaw, da parilan daw. Isabi maknang da. Ha? Kwa. Nasapak ang nakimisa itay. Ay, kastaya tatang. Sige nga ron, patuluyan mo intan maladaw kami ni Jasimbahan. Intan lakay. Wan, intan ba kay? Tatang, kamay. Sige, anak ko. Nakaskas daaw. Itaaman pa yung makimisa na kiti agasawa. Ang nasaya at mutkiday. Sapay lakuma. Tagtultulo yan, tikas na nga aramid da. Diyos ko nga adda sa dilangit. Agpakpakaasi Papinta sa mamot ti biyag may. Pabaknangan na kami man, Apo. Guminaawa kumamot dun ti biyag may. Tapno saan kami nga agrigrigat. Kat magatang mimot amin na kay kayat may. Makapidot ak kuma iti balito, Apo. Adu ti kayat mi agatangan. Isa pang ngaasim ka di Yaon na kami iti kinarigat ti biyag, Apo. Bumaknang kami kumamot dun. Anya anak ko, kumusta tinapanam? Mayat nanang, naitad kong titulong tayo ti bahay ampunan. Nasayaat nga ron no kasta. Tapno saan laada ti mairano di ti bendisyon nga ipapaay ti Diyos kadata. Wen nanang, nagmayat tirik na ti tumulong iti pada tao. Wen kat ikararag ta iti Diyos, amata ginayon kumati salon atta. Tapno napigsatal at ta tumulong iti pada ta a tao. Kararaga, mga agpaisa. Agparinto mga man. Ang mga nabilbilag. Diyos naman ang asay. Ikan naman mo, iti swerte kasi ti kumpari kanilang daw. Pangasim ka di, at pabaknangan nakmay. Da kami iti asawa. Tapno mapadakal mi ti balay may. Makagatang kami iti lugan may. Pasikatan mi man, nagiti karo ba may? Apo Diyos.
At tultulnog kami making ka. Tadi Domingo kami nga umay makimisa. Isa pangasim ka diya. Apo Diyos. Bumaknang kami kumamot din. Pangaasin. Anya mo, Gistel, mong agkararag itayan. Tumalangkyaw ka mga nakamulagat. Anya ting kararag mo ngay lakay. Ingkararag ko bumaknang ta. Ay, agbada ta nga round. Ngam, ay, mano a Domingo na makimisa ta. Ngam di nan sa mo dengdeng kanya puti kararag ta jo. Kaurayan talatan alakay. Ay, makabannog mo tag kararag jo. Kararag ta kararag ngam mapay ngay. Andan sa mo papaborante abaw. Ha? Nagtintinulong ta pa'y nagkarkararag. Ngam, awampay mo nagbaliwan ti biyak ta. Ay, basta aguray ta alakay. Saan ta mapukawan iti namnama? Ay, kauwan na. Aganos ta pa'y base. Ngam, among bahay. No bilang bumaknang ta. Planok tagpautang. Anya? May mga ngamin tikas ta pagkwartaan. Dakdakkel ti kita. Agpautang ta. Iti porsintuan. Ay na, agpada tagayam iti planaw. Pangbiitan nga minti kasta pagkwartaan lakay. Dagpautang iti porsyentuan. Wain bakay. Ngam, ay, kanon to nga ta mapat ganti kararag taya. Kaano adanggan ni Apo. Winaw, first come first serve nga ta. Ti pa nagkararag. Nala daw tansa nga na nagkararag. Imun unang amang da parilan daw. Bakay. Ay, wen siguro alakay. Tatang, kasapulak ti kwarta. Iso ang mabaling ka day. Itadyon tay tawid ko adaga. Tay saldak. Anya. Ay, saan ah? Sayang no isaldam. Sana sayang ah. Ta sakal tumulang. Anya pagusaram iti kwarta aya. Kwa, pag negosyo. Anya. Dahil baga no sigurado ah masakam. Adakaw. Wain. Napintas ang negosyo ti pampanunutan. Iso nga itadyon ti tawid kaw. Tapno mausara kaw. Ni, nakarubot ka magayaman lakay. Mapanta makimisan. Sana nga umay. Si kalatan di mapan makimisa no magagag ka. Anya? May bayamon ta misa. Palsunto mo na rin tangin baga ni parilan daw. Misa ta misa. Di ta mo la bumaknangay. Makabanok ti mapanagtugtugaw kas kadag parinto mga jay simba. Yung kalakag dadadali ti oras mo jay. Ay, sa bagay. Wen ngagpaisok. Intaki di makisugal. Barang iso ti antiswertita. Isugal taki di da ito salda ti daga. Ha? Nukasta, naisaldamon. Kawin na. Sakpay. May met ti sugal. Pagbitan na ita. Sige nga raw, mabitla ang tagsukatak. Yaw! Ilsay, bakal. Nangabak ta. Huwag nga raw lakay. Ala, kay maanta magayam tikas na pagkwartaan. Iso? Nalaing ka magayam makisugal lakay. Ay, kawin na. Kano dahi tatitalin ko ngayon patawid dahi dinanang ko. Diyak lang pakpakat kahit. Tawan ka nga ron pagtaya. Talent? Kituway. Talintumit tinalay ngagsoksok. Tinalay ngagtotal itinumiraw. Ay, agawit ang arudan ata mga no maipaabak mo tinabak ta. Sige, agawit ta. Agpasimpli ka. Tapnusan data masiputan na giti kakadwata. Sigurado asan data palubusan. Pumanaw tan. Aglibas ta. Bakal. Ay na, nagpintas magtantoy lugan niyo baraw. Tay sapay nginginaan alugan day ta. Kituwin na, nana. Kakaiso na nga day gatang. Katas ng sugal na ito, ina na. Palso mo timbagayo day. Saan kami matabimak nang hindi nakimisa kami. Hindi sardang miti makimisa kan ni baka. Iso may ti panagbak nang may. Ha? Iso palso yung balakad yung kada kami, nana. Ay, saan ko nga ibagati kasya? No saan nga napadasan baraw? Napadasan may ngaroring. Palso mo sige na. Mapana ko, tanay. Maladaw ako niti papana. Awaray, nabakbak nang kamay. Gamta kayaw na. Papanamanan lakay. Inaldaw larum warka. Kas iti sigod
kadwa dagiti barkada ka manugal. Ingkam makipusta, marang tsumambakitan. Ay nalakay. Ininutin na may bibos ti kwartata gapo iti kastang aramid mau. Ikararag mo ang mga bakak. Unay kamuting. Agtayak iti dakkalita. Tapno maisubli lagi tinababak kanya. Ay, di ta pala napatarimaan ti balay. Kundi pala nasa kadya insalda madaga. Ay na, masakan tulat ta. Kun maudi pa ito balay. Uray na damoy logan tan. Ingka mga may makisugal na. Barang mga habak ka. Basta di mo ipapahabak ka. Lalay ka. Tapno maisubli lagi na ipahabak ka. Awaday, naigumon kayo iti sugal iti asawam, Elsay. Ay, huwag nga rod tatang. Makapaadik mo ngamin. Isardeng yon, dahi tang arabid yaw. Talaga nga isardeng minatawan kwartamin. Napanamin iti sugalon. Hanyan. Awan serbe, tinapangabakan yo iti. Tawan man lati pakakitkitaan may. Insugal yo mutla amin. Ay, adapay magkiditaylugan mi tatang. Kitain nyo Tamang ano pati dayjay kat isugal yaw. Saan? Ila ko minto. Ta iso ti pagpatarimaan mi iti balay mi. Day, at damag gaya mon bikiriyo dito sango ti balayaw, baraw, wintata, ay na, talaga nga na bindisyon ti dumdum tang kada kayaw, landaw. Madaydayaw ti apo, tata. Tano di kapukin ko awan dagito ya bindisyon kada kami. Ay na, managtulong kayo nga main, iso analaka sumangbay ti grasya kada kayaw. Maya ti kasta, baraw. Itultuloy yaw, tikas tangar aramidin yaw, baraw. Anay ko, nagsakit noon ti tiyan ko, lakay. Anyat kinan mo ya? Ay na po ilang mo't. Awang mo sa bala makandito yung balay, tawang mo may gatangan. Unay tikas to yung panagbiagtan, awanan tan na pulos. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Diyak sa kabalanan. Itaray na ko na yung ospital. Kasano ngay? Awang kwartada. Anya usaran tangay. Umutang tapay lang, pang-asi, mitaray na ko ni sa ospital. Apay, di mo maano sanay. Tauray siya. Kanayon ti panagsakit ti tiyang kaw. Nga may turak pa may. Apay, di mo may tura na ya. Saan nga rodan? Ang mga ano ipatay ko na ito, no di nakpalay taray. Sige nga raw. Mabit na ay. Ay, masapol ang mga piraka. Bakay? Ado ka nun ti bato ti aprom. Wan nga rod. Anya to sa rin tay. Ila ko mo na jilugan ta. Ay, naimatikas to yan. Wunan na. Kapilitan na kasta. At to'y tibas ti tatulong mi kada kayo, Mari Elsie. Naimbaglapaggatang mo iti agas mo. Agyaman ako unay, pari lando. Nagsayaat kayo nga agina. Ngarang. Sapay sakti sumaron na mo pera. Tauray siya. Adamay labato ti apraw. Anya, wan. Isumila ka na yun. Ti panagsakit ti tiyang kaw. Kunak ano gagangay lasakit dayjay. Nga magpara kami gayam. Iti kasasaad. Iti asawa. Pari lang daw. Owen pare. Nagpadaan bilakid din iti asawak nga adda bato ti aprona. Ala, tumulong kami kaninanang, Mare. Ay agyaman kami pare. Talaga na parabor kayo. Saan kayo anaimot? Awanan yaman na, Mare. Kan saan mi ako katitultulong mi? Ititid ni Apo dagita. Iso nga itulong mi met kadagita kasapulan. Kablawan na kayo nga gina, paray. Gapo iti kinasingpet yaw. Adadapin mintas ti biyag yaw. Sana kas kada kami. Apagdarik matlati kwartang inabak mi di iti sugal. Takasanaw. Sugal mo ilati ng ibautan may. Ala, saan pa'y analadaw ti amin, pare Rafi? Into nagimbag kayo. Di yun ulitin ti naramidyo. Kat ni kumaapo Diyos ti pangpangro na yo iti biyagyo, pare. Ta sigurado, asumurot to ti bindisyon kada kayo. Isungaon unain tayo kumati Diyos iti biyag tayo. Sakbay tinain materyalan abanag. Uwan pare. Kat agyaman kami kada kayo nga agina. Gapo iti kanayo na kaadayo amang balbalakad kada kami. No pa isaan kami adim nga giti kalabas. Dumngag kami itan.
Agbalbaliw kami ni ti asawa, pare. Pagrebangan tayo ti mangidayaw iti Diyos. Isu adi tay kumaaguray iti supapak, iti intay pa nagserbi kan kuana. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.